usuku olukhulu la-ke sikhulisa indodakazi wethu uWasipha. Uthola-ke namhlanje uyangena usuka ebuntombini noma usuka ebunganeni ungena ebutshitshini. Phinde saqasha i-XE event ekuyiyona esithe ayisenzeleke lo mcimbi-ke lendodakazi njengoba nayo ibinesifiso samakhalazi o-green okuyikuthi beyiyona dekho ebiyithandile le obeyithuzele yona. Sesathuza-ke nangu-XE event okuyena simthande ngoba wenza umsebenzi oncomekayo esiwuthandayo. Sase sithi asimqasheke ukuthi azosenzela. Hayi impela siyawubona umsebenzi wakhe muhle ngempela uyancomeka. Seyitshitshi-ke namhlanje siyamjabulisa-ke Wasipha ukuthi siyajabula ukuthi uyiphathe kahle kwaze kwashaya lesigaba. Kusakuningi-ke vele usamele ukwenza empilweni. Kodwa-ke kumele ubambisise kakhulu kulo osukufundile, uqinise kakhulu futhi naloko osukufundile ukuthi uwenze more. Nala usalekha khona kwezinye izinto uzame ukuthi u-improve kakhulu ukhuphula amasokisi. Ngifisela konke okuhle mngani wami, ngiyafisa nje ukuthi ungaqhubeka uyiphathe kahle njengoba uziphathe kahle kuze kufike lesi sikhathi. Bancane abafika kulesi sigaba ngiyafisa ukuthi uqhubeke uqhakazise ubuntombi bakho, uphinde futhi uqhubeke nokuhlonipha abazali bakho, ubajabulise. It gives me great honor namhlanje ukuthi ngihlangane noWasipha sizobungaza usuku lakho olukhulu njengoba ezobe enomhlonyane kanye ne-sweet 16. Mina noWasipha Mkhize sahlangana e-primary sisafunda ibanga lesibili. And to be honest, kangazi ukuthi soba bangane kuzobe kufike lesi sikhathi namhlanje. Ngabazali bami ngokuthi bakwazile ukungikhulisa, bangifundisa inhlonipho, bangifundisa ukuyiphatha kahle, bangifundisa ukupheka, ukuklina, seningangishada nje sifana. Ngiba uNkulunkulu mangiphe kona, ngiba